I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Ljudi, danas ćemo igrati na serveru Aline Craft. Ovo je nešto moje drugo svoje životak da promijenim teksturu. Znači ovo je, znači možete zastopirati, ovo su Happy Noobove teksture, to sam malo prije skinuo. Izvinite što ovako tiho pričam, ali sam bolestan, pa ne mogu. Znači, mislim da će češće izlaziti klipovi, pošto je škola završila. Sad imamo ljetni raspust do 20. Nije baš do 23. Znači, imamo ovako mali FPS. Znači, kao što vidite, namjestio sam da mi se vidi čitamač. I ne znam točno kad će izaći sa Lazarom, Skyblock. Trebalo bi na njegovom kanalu. Prvo, ovo je nešto isto Vasil urađivao. Ovo je naša farma Spidera koju sam napravio. Stanite vam gorvele i ovdje dođete i ubijati. Ima ono šadnjaci. I onda stanete ovdje i ovdje da pokupite XP. Imam 11 levela, nešto su umro, jednom ubijem u pijesak. I evo upravo nas sestra izašla. A šta ćeš? Ne znam šta u ovom klipu da radim. Mogu vam pokazati što imamo. Znači, ovo je naš enchanting room. Vidite. I piće opet biti u opisu. Teksturu ću možda staviti, nemojte mi vjerovati. Ovo sam je napravio sugarcane farm, ovo je Vasil uredio. I naravno, ovo, sad ćete vidjeti našeg gospodina Miloj. Evo gospođica Milojka je ovdje. Možete ovdje staviti česta sugarcane. Ovdje je naša farma krava, nema ih baš puno. Tako što je ovo zatvorio. Tu je naša farma pšenice, da nam ne treba. Koristimo temelj za biologu i neka pećina. Pitate se što jedemo ovo kad nam pomanija. Kad imam stejkovi. U moj inventory, ne znam što ću raditi. Ajde da odjavim koji pošto ne znam nešto da radim. I ljudi, to bilo to za ovaj klip, a mi se vidimo ponovo sljedeći. Ćao. Znam da ja nemam pojma zašto idem ovdje, ali eto, ćao.